Ergo disai aganga yashish. Tsageta komparashish nuga pazna rushun. Yeri yam de tipo kunsi nik arba gasoka. Porgan bisi ne pata baga rushun. Hanja nashi film mixaga agula tema koshun. Batang das buloina. Yeri mata disi yam beti ne mai nzo beta sunso sa. Ne komparashish bayar doshun tim beti sangan. Wow. Este le queja que vas. Con dessa che supposta marca un também. Comprar suíça tem de gara só o internacional gara só. O internacional tinha nem se nem será gara só. Tim beti sangan pigado Ara gao nikala ta geste basan ta wala beta nam sa professional uaga ori uro band artisan nam pasamos a ori urnielis kuti amaga yapme como na beti se ta nin dori deves que se ta nin ti tamaga yapkan yarsiat era yer gala diret ma ai siama kasa gera ma kasas ana matmate ashkan goa ashkan ne desti osangis ke ezat yer ke tin beses ke na yer mangis ta kutis ke di indangis ko yer ka sonam tai tsengis oses ke mat ma ai ta kutis ta mane etnis ke ona tave mare ne potashkan is ke ne bata mojo aga ga yer is ta ga sa ma se ne kutis la ga se ta ga yer ne bhat pakra ya me Mataga saat esar boy, na maga saat esar boy. Uinda na kau divesi boka aglot gala galne usai. Ning arba mati tak aglot galo tisi gala galu shotnu. Komparasis noi sushaga idamia arba ngot tak aglot gala galu. Ta bala beta uaga wari uri. Ta marga arba meam sojin kaza kida bogasi. Miakna saga uaga na iske daga na satori hospital operation. Damanas የተለያዩ አወጃጅ ጌታ ነው የከተነ ወስገሽ የራሲ ቢያሽን ፈሳና ልክ እሺ ተጋላጋለስ ኩሹ ወጥ የሪካሲ ባያ በተጋጣ ሶፋት ታን ትንቢትስ ባጋሉ ሶፋት ልክ ኮምፓራሲ አርባም ጋዳሱሽ ኢዳ ቅዳሜ ጋ አርባም ይታም ትምንት አይቱ ሶፋት ቅዳሜ ጋ ኤን የማሸና አዌት Oh wow. Just to come for the next time you should have level. Yeah, partner አንጾኪያ ከሚባል አካባቢ ነው የወጣው። እኔ ደግሞ አንጾኪያ ከሚባል ቸርች ላይ ኮንፈረንስ ተጠራው። ከዛ ኮንፈረንስ በፊት ሰው ኮንፈረንስ ሲደረግ እና እንገናኝ ብሎ ከኔ ጋር ተገናኝቶ ሻይ ቡና ብሎ ነው የሚወስድ። እሱ ግን መሪ ሆኖ ሻይ ቡና ላይ እኔ ጋር አልተገናኘም። አንድ ሁለት ሲገባ ብቻ ነው አንተን ያየሁት። ልክ ሲገባ ታውቃለህ ግንባር ላይ እንደዚህ የሚል ስም ማን ነው ስል እኔ ነኝ አለ። ቀስ ብዬ እንደዚህ የሚል ስም ስል አባቴ ነው አለ። ከሰግሰኔ እንደዚህ አለ። በቤቱ ላይ ከነገና ከነገ ወዲያው መካከል ሀዘን ሊሆን ነው ጭንገፋ ሊሆን ነውና አይሆንም ለደስታ ትቆማለህ ብለህ ንገረው። ያ በዚህ ስልክ ነው በሱ ቤት ላይ ሀዘን እንዲሰማ የታወጀው። ስልክ ተጠርቷል። ስልክ እንደዚህ አንተም ነበር ጋር በዚህ ስልክ ለዚህ ተደውሎ ነገ ላይ የሀዘን ዜና የጭንገፋ ዜና እንድትሰማ ነው ጠላት አልኩት። ስልኬ ነው አለ። በዛው ስልክ ነገ ሌሊት ላይ በሐዘን ዜና ፋንታ ላይ የደስታ ዜና ተሰማማል። አሜን። ልክ ብዬ በቃ ቁጭ በል ብዬ ሌሎችን አገልግዬ እኔ ዓርብ ዕለት አገልግዬ ጠዋት ሌሊት ቅዳሜ እንደተነሳ ሴት የእሱ ባለቤት እርጉዝ ነበረች። ሄዳ በሰላም ተገናኝታ ቅዳሜ ሌሊት ላይ በሰላም ወለደች። ነገ ታለቅሳለህ የተባለው ነገ ወደ ክብር ትገባለህ። ነገ ታዝናለህ ነገ ታዝናለህ